Tema nam je danas grad kao laboratorij zla. To je bila poruka dana u našem Bogumirskom centru za vrijeme našeg okupljanja. Potrebno je osvijestiti grad kao smišljeni projekt u koji čovjek se stavi knezom ovoga svijeta, demiurgom, da bi se nastavilo zlo oblikovanje, da bi se čovjek oslobodio od svojih čak zemaljskih nekih ljudskih vrlina, empatije, dobrote, brige i postao totalni egoista, narcis, živio isključivo za sebe, za požudu, da se razbija obitelj, da se oduzme djeca, da se formira tehnokrat, homunkul, mutant, super alat za neke daljnje projekte transhumanizacije, robotizacije čovječanstva i zemlje. Da. I taj projekt se akcelerira u zadnjih 30-40 godina. Nevjerojatni su podaci kad pogledamo. Još prije 30 godina u Hrvatskoj barem je u gradovima živjelo 20, maksimalno 30% stanovništva. Danas taj postotak je i do 80%, ako se ne varam. Naravno, to omogućavaju ubrzanu takvu degradaciju, jer mi smatramo iseljavanje ljudi iz seoskih zajednica u gradove degradacijom, ljudskom degradacijom. A alat koji to omogućava su mediji. Jednostavno, ubrzano se mijenja paradigma života. Nameću se stereotipi, kao poželjno je živjeti u gradu, tamo ti je sve na dohvat ruke, tamo je sva zabava, tamo se zbiva sve bitno, na selu si Bogu iza nogu. Ovo si dobro rekao, zabava. Zabava, iako se čini da nije ona ključna stvar, kao uvijek ima opravdanje trbuhom za kruhom, ali u suštini ta zabava, odnosno ta požuda, je ključni mamac radi kojeg čovjek dolazi u grad. Pohlepa, novac, želja ostvariti svoje ambicije, što samo su neke forme od požude. I grad to tebi nudi, ali taj mamac je samo mamac zapravo. Iza njega stoji fatalni završetak. Tebe iscrpe kao krpu, uzmu sve što može i onda grad te ispljune. I zato čim starije si, tim više razmišljaš kako bi pobjegao negdje na selo. Ali čim si uzeo kredit, kupio stan, tebi se djeca školuje, ne možeš više, ti si umrežen. I tako grad organiziran da tebe zadrži u tom zatvoru. Po Bogumilima mi gledamo metafizički, ne gledamo samo vanštinu, ovu infrastrukturu i kako organiziran život u gradu, nego duhovni sadržaj. Grad je laboratorij zla. Grad u čovjeku otkriva zabranjeni potencijal. Potencijal egoizma, lukavstva, laži. Pazite, na selu ipak ili u maloj zajednici u kojoj si odrastao, ja znam tebe, ti znaš mene. Moja riječ, ako ona vrijedi za tebe, ona je zlato. U gradu čak ni riječ koja je ovjerena kod javnog bilježnika ne vrijedi. Moraš još angažirati neke odvjetnike, sudsko vijeće, stupati u raspravu. Dakle, u startu se ne vjeruje jedan drugome. Kako, na kojim temeljima mi možemo uopće graditi odnos u gradu? Ako jedan drugoga promatramo kroz naočale podozrivosti potencijalnog prijestupnika, odnosno zločinca. Točno, da. U ne tako davnoj prošlosti naselja su bila u Europi organizirana po sistemu kao do kud se naselje moglo širiti. Najglasniji čovjek u selu stao bi na brdo, znači naselja su bila oko nekog brda koje je svakako moralo imati svoj izvor vode organizirana i najglasniji čovjek bi
vikao na brdu i dokle bi se čuo njegov glas, to je bila vanjska kružnica, vanjski obod dokud se to naselje moglo maksimalno širiti. I onda ide do sljedećeg naselja veliki zeleni pojas. Tu nije moglo biti previše ljudi živjeti u takvom mjestu, znači svi bi se znali i takva zajednica nekako bi transparentno mogla egzistirati. Nisi se mogao sakriti, ne bi bio otuđen. Za razliku od današnjeg života u gradu gdje u biti u jednom ulazu u Novom Zagrebu primjerice po 4000 ljudi. Što u gradu nas ne iscrpljuje? Transport iscrpljuje, buka iscrpljuje, stalno neonsko svjetlo iscrpljuje, shopping, reklame, sve to nas iscrpljuje kao duhovna bića. Sve to nam oduzima mir, usredotočenost, traganje za spokojem, blaženstvom. Ne možeš jednostavno se uspokojiti u gradu, zato ljudi bježe iz gradova čim imaju takvu priliku, ali onda se ponovno vraćaju i tu je ključni trenutak. Kad se vrate, zaborave da su došli na opasni teren, da su došli u taj laboratorij i predaju se. Popuste, izgube trezvenost, prestanu bdjeti i onda ih kandže ovoga grada progutaju i počnu ih mljeti. Da, šta više, za većinu ostaje samo nekakav mamac do kraja života, ideja da će se iseliti iz grada. Jednom kad je grad sa svojim pipcima, sa svojim kandžama uhvatio osobu, čovjeka u koštac, on shvaća da tu nešto ne valja, da ga tu sve stišće, da je živeći u zgradi, pa makar i u prekrasnom stanu, u stvari on u krleci u konačnici. To je krletka, kao nekakav remetinec. Nemaš, nigdje ne piše da je remetinec, ali realno je, po mnogo parametara. I umrežen kreditima, djecom, za većinu ostaje samo nekakav mamac, kao neka mrkva na štapu, odlazak u prirodu, preseljenje. Jednog dana ću ja tamo i taj jednog dana on nikada u stvari najčešće i ne dočeka. A oni koji, moglo bi se reći, su sretnije ruke, pa im nekako egzistencijalna primanja dozvoljavaju, napravi si neku vikendicu, no život u gradu je ostavio već svoje posljedice i jednostavno ti pipci nas vuku nazad. I onda ta vikendica u većini slučajeva ili nekakva kućica na selu u većini slučajeva bude kao samo mjesto koje još moraš održavati dodatno trošiti energiju. Jer živeći u gradu koji nas je oblikovao, u kojem smo odrasli, gdje smo išli u školu, mi smo se naučili hraniti tim energijama. To je naša ko kisik. I koliko god razumijemo, nije dobro, tu nešto ne štima, bazično, no mi smo se već adaptirali. I da bismo se iščupali i zaista, bez obzira, bili u kreditima, imali nekakvu odstupnicu u vidu vikendice ili kuće negdje, da bismo se mogli generalno iščupati iz te klopke zvane grad, potrebno je prvenstveno prvo u duhu, unutar sebe, odlijepiti se, rastrgnuti taj čvor sa još malo pričekaj, to ćemo na kraju reći šta s tim. Još zašto je grad laboratorij zla? Zato što u gradu probavaju se raznorazne viroze i bolesti, paraziti. Grad je jednostavno koljevka svih mogućih zaraza. I sad dolazi vrijeme i naša djeca, nažalost, bude na vrhu tog razdoblja, dolaze strašne bolesti. I te bolesti najprije će udariti po žiteljima grada, velikih gradova. Epidemije, viroze. I baš zato
svjetski trend od tih globalističkih elita da što moguće više ljudi strpaju u gradove. Ljudi će se jednostavno raspadati uživo, ali neće moći izaći iz gradova pošto su umreženi. I takva hipnoza koja sa svakim danom provedenim u gradu djeluje na način da tebe obeshrabri, oduzme ti volju, snagu da pobjegneš iz grada, da izađeš iz grada, da ostvariš neku zajednicu, svetu obitelj, da odgajaš djecu na način na koji je potrebno odgajati. Zapravo, djeca kod čovjeka, velegrađanina, ne pripada više obitelji. Djeca pripada sustavu. Već tako posloženo da otac i majka moraju raditi čim rode dijete i majka mora ići raditi da opskrbe taj kredit za stan. I već od prve godine dijete ide u vrtić i onda završava faks sa 25 godina. Računajte svu mladost, znači svo razdoblje, sav dob kada osoba se formirala, kada primala u sebe neke odraze i paterni, to se dogodilo van obitelji. Kažu neki historiografi da nekakva moderna tekovina današnjeg društva, dječji vrtić, potječe kao ta ideja još iz starog Egipta. Kada robovlasnici su smišljali kako, shvatili su kad žena zatrudni, dobije dijete, ona ne može više raditi. I onda su smišljali sistem kako da ona ipak šta prije počne raditi. Pa su skužili, evo jedna će čuvati njih 20, ove odmah mogu početi raditi. I mi danas živimo u toj paradigmi, u gradu. No to je još dobro, brate. To zapravo nije stvar samo robova Egipta, nego to je normalni pristup u svakoj zajednici, maloj zajednici, kada jedna sestra primi ostalu djecu, a ostale žene idu raditi. Ne treba raditi nešto na polju, tako su naše babe i prababe radile. Ali ti znaš kome dovodiš dijete. Točno. I ako ja žena, moje dijete pored ostale djece. Koje su međusobno povezani u zajednici. Da, dok vrtić je nešto u što ti čak i ne smiješ unutar učiti, samo tamo na recepciji, a ne smiješ ući u igraonicu, čak do te mjere za školu ne pričam, tam već gotovo ocijepljen si i tu čuvaju te juvenalna policija, paze da ne probaš dijete usvojiti. Sad, uz žive roditelje, djeca ne pripadaju roditeljima. Djeca imaju OIB već pri rođenju i potrebno je progledati na to da djeca nisu od roditelja, nisu u vlasništvu roditelja, oni su u vlasništvu sustava. To možete provjeriti samo, to možete iskusiti ako ne poštujete pravila sustava. Primjerice, recimo, oglušiš se na obavezno cijepljenje. 2-3 puta kažeš ja ne želim i tako, i mic po mic liječnik je prijavi Centru za socijalnu skrb, ovi pošalju policiju, dijete se oduzme od obitelji po ubrzanom procesu. Nema srećom previše takvih slučajeva u Hrvatskoj, još se to ne događa. Na sreću ili zato što većina roditelja hipnotički ispoštuju sustav. Točno. I povećava se broj liječnika, pedijatara, koji izlaze u javnost sa kritikom tog cijepljenja u ranoj dobi. Da pokazuju se, znači to je statistički, djeca koja nije bila cijepljena tamo do 4. do 6. godine imaju puno manje zdravstvenih problema nego li ona djeca koji su cijepili odmah čim se rodi. Ali to se skriva i nažalost roditelji o tome slabo razmišljaju. To je isto dio grada. Ti u gradu ti ne možeš biti u društvu, u zajednici, a da ne ispoštuješ ona pravila koje tebi diktiraju. Znači ti nisi više samostalan. Ti podčinjen zajedništvu, a što je najgore, u ime
te zajednice, u ime tog društva, tog grada, često budu govorili, ajmo reći tak pod navodnicima, ne najbolje osobe od nas. A sami kužite kakve su to osobe, ko ih bira, ko im daje ovlaštenje da zastupaju i koliko oni imaju u sebi mudrosti, znanja, dobrote, da ostvare neko bolje društvo, bolju zajednicu. Dakle, rezumirajući naš razgovor, prvi dio našeg razgovora, sad ćemo još preći na neke alternativne odraze. A što raditi? Znači, grad kao laboratorij zla, gledano metafizički, je zaista kao jedna maternica u kojoj se čovjek formira i rađa kao dehumanizirano biće, desocijalizirano biće, anatomizirano biće, spremljeno za projekt tehnokracije, dehumanizacije i zapravo nekakve zločeste mutacije. To je, mislim da većina koji nas gledaju s tim se slažu i tu nema dileme, nema potrebe ni dokazivati. A sad mnogima će doći pitanje, a šta s čim zamijeniti? Što sad, svi moramo bježati vanka i živjeti na selu? Ili što? Organizirati zajednice eko naselja? Kakvi su ključevi? U čemu je ponuda vaša bogumilska? Ajmo kratko, Richarde. To je prema našoj spoznaji u rukama same premudrosti. Slučaj svakog od nas pojedinačno. Sami, većina nas teško da ćemo se iščupati iz tih kandži kad smo jednom već podlegli toj hobotnici, gradskoj hobotnici. Potrebno je unutar sebe introspekcijom gledati gdje se držimo za grad, gdje se hranimo energijom grada, shvatiti da u stvari smo mi, da su na nama paraziti, kao što postoje naravno ovi fizički paraziti koje možeš detektirati u laboratoriju i pronaći u tijelu, tako postoje i prema našem pogledu i suptilni paraziti, eterični, nevidljivi okom, i jednostavno grad je nekakvo podneblje idealno da mi služimo u gradu kao baterije za te parazite. Dozvoli, ću uzmu riječ. Prvo što je potrebno vidjeti trezveno grad kao laboratorij zla, to je već veliki pomak. Onaj koji počne trezveno vidjeti i sačuvat će unutar sebe taj trezveni pristup, on će već dobivati pomoć odozgo da se oslobodi iz toga zatvora. Jer mnogi padaju na tome što dođe im ozarenje kao jedno trenutno stanje doživljaja grada na onaj taj zločasti način. Tu su zlu stranu grada jednom osjete, ali prođe neko vrijeme i to se zaboravi. I ponovno pokrene kolotečina. Ne dati se toj kolotečini, nego zadržati taj trezveni pristup. Drugo, bez pomoći sa neba nije moguće. U našem slučaju bogumilskom mi se posvećujemo bogini, djevi majci, ona za nas je spasiteljica svijeta, ona nam putevoditeljica, ona nas kao premudrost, Sofija, kako god je nazovete, ona nas vodi postupeno izvan tog zatvorskog gradskog sustava. Dakle, potrebno se posvetiti njoj, povjeriti njoj svoj život, potpuno proanalizirati svoj život, uvidjeti gdje sam umrežen i čeznuti za promjenom. Da majka premudrost sama mene smjesti u neko
bolje mjesto, u neku zajednicu. To može samo ona. Samo ona. Ne pokušavajte raditi to na svoju ruku. Mnogi su pali na tome što su išli organizirati neke zajednice, eko naselje, potrajalo to 5, maksimalno 10 godina. Prvo euforija, idil, oslobođenje od grada, onda sve što, s čim si došao iz grada, sve što si nosio unutar, donio si tamo u ono eko naselje i to se samo procvalo na novom terenu, iste problemi, iste svađe, ljubomora, zamjera, gradnje neke hijerarhije, borba, konkurencija, raspada se. Mnoge zajednice su zaista se raspale baš zbog toga, zato što nije bilo filtriranja. Mi moramo proći filtraciju, mi moramo se očistiti od onih sastava koji smo već okupili od malena. I treće, što je potrebno već sada u gradu organizirati. Dok smo u gradu, nažalost, nas ta poruka zatekla, a da smo mi već umreženi u grad i zbog djece i kredita, financije, to smo već rekli, već u gradu treba tražiti ili formirati otoke svjetlosti, otoke milosti, otoke Božje prisutnosti. I to su sve te zajednice, agape, molitvene skupine koje su potrebne kao pitka voda, bez tih zajednica nije moguće. Recimo, mi bogumili obavezno moramo se okupiti minimalno 2 puta tjedno da bi na nekakvoj razini održali stanje našega duha. U suprotnom, mi odmah osjetimo kako degradiramo, je li tako? Apsolutno. Sfera samog grada je takva da ti moraš, samo da bi se održao na nekoj razini životarenja duhovno, ako duhovno gledamo, moraš kontinuirano biti nekako povezan sa tim centrima svjetla, a da ne velim nekakav veći napredak duhovni realno i nije moguć. Ne možeš napraviti neki veći proboj dok se ne makneš iz grada. I to je kao nekakav sljedeći korak koji nas čeka. Da, mi našu zajednicu, naše okupljanje zovemo lađa. U onom crnom olujnom moru grada mi dolazimo u lađu i na lađi isplovimo u plovidbu po nebeskim prostranstvima, oceanima, blagodatnim. Nas molitva ponese, zajedničko kolo, zajedničko kajanje, katarza. Mi pokajemo se ispred dobrog Boga, jedan ispred drugog, što smo još slabi alati Božji, što padamo, skližemo i molimo da nas braća dignu, da nam pastiri pomognu. To je proces održavanja unutarnje čistoće. Mi shvaćamo da nakon zajedničkog okupljanja dobivamo impuls zahvaljujući kojem možemo već doma održati čisto stanje duha. Da nema tog impulsa sam u zgradi gdje iznad tebe, ispod tebe, s desna i s lijeva se ždere, se bludniči, gleda se internet pornografija, televizija propaganda, gdje stalno svađe, sukobe. Ti u onoj ćeliji, u velikoj zgradi, da održiš neku milost, da svijeća u srcu ostane upaljena, zaista moraš imati impuls. Sam ne možeš, nema šanse. Progutat će te jednostavno ta antisfera, gradska antisfera. I grad treba zvati antisfera. Sfera je nešto božansko, je nešto svjetlo. Grad ipak nosi antisferu. To je anti-čovjek, anti-bog, anti-duh, anti-dobrota, anti-ljubav. Ali sve fino izgleda izvana. Kao da ima empatije, druženje, neke aktivnosti, atrakcije. To je sve krađa unutarnjeg boga čovjeka. I na kraju on će biti iscrpljen i izbačen
na otpad. I zove se nova generacija. Dakle, mi bogumili blagoslivljamo vas, braćo i sestre, primite dobri savjet i blagoslov da se okupljate, umrežavate, stvarate male molitvene duhovne zajednice. Uvijek neka u centru zajednice bude svjetiljka, čedna, čista. Temelj okupljanja ili temelj zajednice bude čistoća djevičanska i molitvena blagodat. Da to ne bude samo brbljanje uz čaj, kavicu i neko raspravljanje, racionaliziranje i trošenje vremena, kao neki klub po interesima. Nego zajednica, okupljanje mora imati taj sveti koncept. I kad se nahranimo, recimo na takvim skupovima zajedničkima, kroz molitvenu sferu, milošću, blagodaću, ljubavlju, kad to uđe, to svjetlo u nas, tek tad većina ljudi može primijetiti koliko je grad antisfera. Jer kad izađeš tako prepun svjetla van u grad, ono sve što te do jučer hranilo, odjednom ti vidiš kako je to neprijateljski, kako te to želi pojesti jednostavno. Želi pojesti to svjetlo koje nosiš. Za one kojima to nije otvoreno, to znači da su toliko duboko u hipnozi gradske magije, gradske požude, tog socializinga, ljepote arhitekture i oni ne vide problem u tome. I možda već zadnja riječ, znači naše izdvajanje, odnosno odvajanje od grada nije priznak slabosti. To nije i introvertivnost i autizam. Da se mi pretvorimo sad u gradske lude, nemoćne, bezvoljne, nego treba od tog odvajanja crpiti snagu. Od suprotstavljanja antisferi gradskog zlog laboratorija treba uzeti snagu. Ispuniti se snagom. I zaista onaj koji se zainati ovom zločastom projektu pod imenom grad, čak budući u gradu, ako on promijeni koncept svog bivanja u gradu, dakle sve dok on je u gradu, dok ga premudrost nije povela van grada, on bude u gradu kao vjesnik, svjetiljka koja budi ostale, poziva ih da se probude, da otresu tu maglu i hipnozu, on će dobiti veliku snagu, on će hodati jednostavno u divovskoj moći. I kada ga budu napadali, prozivali, jer on naravno će dobivati udarce, jer što više se odvaja od tih požudnih sfera gradskih, to više ga će stiskivati, napadati, udarati, razapinjati. Ali od tog razapinjanja, od tog križa, on će crpiti nevjerojatnu podršku i snagu, braćo i sestre, i to je prekrasno. Prekrasno danas, budući u gradu, ne pripadati gradu, biti vjesnik u gradu, apostol u gradu, biti redovnik u svijetu, u gradu, donositi zavjetovanja, živjeti po tim zavjetovanjima, obećanjima i iznutra razbijati taj zločasti sustav koji smislio knez ovoga svijeta. Podsjetim da kad kažemo ovaj grad, mi ne mislimo da treba ići u prosvjede i kritizirati, nego treba vidjeti te podle energije niske na kojem se temelji grad i koji proniču grad i život svakog žitelja grada. Vama snage, vama svjetla, vama okrelje i štit od premudrosti. Čeznite za životom u zajednici, jednog dana to će se ostvariti, a sve do tada budite vjesnici tamo gdje jeste. U vašem gradu organizirajte svetu zajednicu, pozovite bogumile, mi ćemo doći vas malo podržati. Vrlo rado. Vidimo se. Mir vam.